Čačanska banka nastavila je sa realizacijom Biznis Up programa podrške za preduzetnike i mala i srednja preduzeća. Banka realizuje ovaj program u saradnji sa Evropskim investicionim fondom, a finansiranje stiče korist od garancije koja se izdaje u okviru okvirnog programa o konkurentnosti i inovacijama Evropske unije. Program obuhvata veoma povoljnu kreditnu liniju koja nudi olakšani pristup finansijskim sredstvima uz manje zahteve za obezbeđenjem, duže rokove, niže kamatne stope i povećani obim finansiranja. Kao dodatni vid podrške pravnim licima iz mikrosegmenta, Čačanska banka pokrenula je i sajt businessup.rs sa najnovijim poslovnim vestima i savetima za uspešan biznis. Jedno od preduzeća koje je iskoristilo sredstva iz kreditne linije Biznis Up je BioTwig iz Kragujevca. Reč je o porodičnoj firmi čiji se proizvodni asortiman zasniva na pčelinjim proizvodima i lekovitom bilju. BioTwig je osnovan 2002. godine od strane Velimira Palića, profesora biologije, koji je 3 godine ranije bio primoran da sa suprugom Dostom i sinovima Igorom i Goranom izbegne iz Prizrena i započne novi život izvan Kosova i Metohije. Novi početak porodice Palić povezan je sa pčelarstvom, proizvodnjom meda i ostalih pčelinjih proizvoda kao delom porodične tradicije. Danas je BioTwig jedna od najuspešnijih srpskih kompanija u ovoj grani, koja je u 2013. godini preradila i distribuirala 1200 tona meda na tržište Evropske unije. Priču o poslovnom uspehu, posvećenosti i prevazilaženju izazova ispričala nam je Dosta Palić, koja je nakon iznenadne smrti supruga Velimira sa sinovima hrabro, predano i uspešno nastavila da vodi kompaniju. BioTwig je firma koja je počela sa radom kao samostalno zanatska radnja, odnosno pčelarska farma, kako smo mi voleli da kažemo, pošto smo u to vreme, kada smo osnovali firmu 2002. godine, imali nekih 100 i nešto košnica i planirali smo da se bavimo proizvodnjom meda, samo meda i proizvodnjom ostalih pčelinjih proizvoda, propolis, mleč, polen, u kombinaciji sa lekovitim biljem. 2002. godine smo registrovali delatnost, malo smo rizikovali, nismo imali para, ali smo imali neku viziju da će sve to uspeti i imali smo potvrde prijatelja i naših konkurenata i grada i banaka da je taj naš program nešto što smo zamislili dobro i da ima budućnost. Mi smo nastojali da svih ovih godina polagano razvijemo firmu. Znali smo da to ima budućnosti i onda smo malo po malo širili te naše delatnosti, uključivali smo sve više ljudi u naš posao i polako smo uvlačili i decu koja i nisu te delatnosti. Goran je ekonomista, Igor jeste ekolog, ali uvlačili smo ih u posao, što u stvari čini i dobar porodični biznis. Vođeni tim principima, Palići su proširili poslovanje BioTwiga na otkup i izvoz meda i nakon izvršene sertifikacije uspešno nastupaju na tržištima Evropske unije. Mi smo intenzivno izvozom meda počeli da se bavimo 2010. godine. Tada smo izvezli oko 600 tona meda na tržište Nemačke i Italije, pre svega i nešto malo Bugarske. Takva je bila tražnja. Tada smo bili negde u začetku toga i bili smo impresionirani onim što smo odradili. 26. septembra 2011. godine je Evropska komisija izašla sa uredbom o načinu obeležavanja genetski modifikovanih organizama u medu i tek tada je izvoz iz Srbije krenuo. Tako da smo te godine nekih 300 tona izvezli 2011. 2012. smo 800 tona meda izvezli. 2013. nam je bila rekordna, izvezli smo 1200 tona svih vrsta medova, znači lipovog, bagremovog i suncokretovog. BioTwig je dospeo na drugu poziciju po izvozu meda iz Srbije, a jedan od glavnih razloga zbog čega manji pčelari baš njima prodaju med je to što su podigli otkupnu cenu meda, odnosno smanjili svoju maržu. Mi smo po vokaciji pčelari i misija i vizija našeg Velimira, koji je bio pčelar u porodici, je bila da se pčelarstvo kao grana zaista uzdigne malo, da pčelari imaju zašta da rade da bi zaradili nešto
i onda smo digli nivo otkupnih cena pčelarima, na šta su nam i oni zahvalni i mislimo da smo u neku ruku i pospešili razvoj pčelarstva. Da bi mogli da nastave sa impresivnim rastom izvoza i ukupnog nivoa poslovanja, vlasnici Biodviga su shvatili da im je neophodna adekvatna bankarska podrška. Klijent Čačanske banke smo otprilike godinu dana, a za njihove programe, ne samo za Biznis Up, ali i za Biznis Up smo saznali čisto agilnošću njihovih službenika. Kreditna linija Biznis Up Čačanske banke bila je pravo rešenje za finansiranje kupovine viljuškara, koji je bio preko potreban preduzeću Biodvig. Mi smo im zahvalni na tome i mislimo da ćemo ove godine opet ući u neki aranžman sa njima. Nadamo se da će isto biti povoljni kao i prethodni put. Dalji planovi Biodviga vezuju se za to da med, umesto kao sirovinu, u rinfuznom stanju izvoze u pakovanjima za finalne potrošače. Paralelno sa tim započeta procedura registrovanja preparata kao dijetetskih suplemenata, što je neophodan uslov za uspešan plasman. Uz stalna ulaganja u opremu i unapređenje tehnoloških procesa, gospođa Palić sa sinovima nastoji da se konstantno edukuje. Osim pčelarstva, njihov fokus je na usavršavanju poslovnih znanja i veština, za šta koristi i informacije sa sajta businessup.rs. Vrlo su korisni saveti Čačanske banke. Mi smo neke možda prevazišli, možda bismo iste savete dali nekima koji sada počinju da rade, ali u svakom slučaju skoro u svakom od njih smo se i mi prepoznali, jer to je nešto što je neverovatna podrška onima koji počinju da rade posao i, kako bih rekla, pokazivanje smera kojim treba da idu. Na kraju, Dosta Palić je uputila sledeći savet svim preduzetnicima i onima koji tek počinju sopstveni biznis. Ja znam šta je nas stvorilo i šta nas je održalo. Prvo, održala nas je naša upornost. To što nismo poklekli posle prvog nedostatka para, recimo, nego smo bili hrabri da zatražimo kredite i to je druga moja preporuka svima koji započinju posao, da se ne plaše, da ako imaju dobru ideju, viziju da će uspeti u tome što rade, da zatraže kredit od banaka, da krenu ozbiljnije u posao, jer bez ulaganja nema rezultata. Tokom prethodnog perioda, Čačanska banka je finansirala više od 1100 projekata, čija je ukupna vrednost preko 12,7 miliona evra, a program će se nastaviti i u narednom periodu. Jedna od mnogih uspešnih priča je preduzeće Biodvig, čija su iskustva sa Čačanskom bankom više nego pozitivna. Mi smo vrlo zadovoljni službenicima Čačanske banke, zato smo se i odlučili da koristimo njihove te kreditne linije, jer su komunikativni, izađu u susret uvek kad treba, prosto telefonskim razgovorom završimo neke poslove. Mi dosta radimo devizno poslovanje i mislim i odgovorno tvrdim da nijedna banka do sada nije pokazala toliko odgovornosti kao Čačanska banka.